Koyduğuma canım Kakırığın gönül Cazarım Partayğanda arka bel bolor Kağılayın orun basarım. Мынакей бүгүн 4-ноябрь 2017 Москва шаарында ушунакай жакшынакай жаңгыраган Алим кафесинде бүгүнкү наристебиз Ханбикенин чентек тоюна ушундай өзүнүн жакын туугандары, жакын ата-энелери менен биргеликте тосуп отурат. Жалпы туугандарды куш келипсиздер демекчибиз. Аны эмесе биз тоюбузду бир нече мүнөттөн кийин баштайбыз. Gönül tötü kılgan mederi Gözümdögü eki karegi Kandan tattu gülden jeti artık Kandan çıkan asıldan egin Aleyay böbüm ay Kandan çıkan asıldan egin Aleyay böbüm ay Kandan çıkan asıldan egin Aleyay böbüm ay Balam baktım balam bazarım Aleyay böbüm ay Kağılayın orun basarım Aleyay böbüm ay Kandan çıkan asıldan egin Aleyay böbüm ay Balam baktım balam bazarım Aleyay Appak senin betinden kızım Aymalap cıttap ezilsem kızım Allah'ın bergen belegi sensin Ayabay okşop değişke cıttım Jaylodo gülдөй açılgan kızım Жалбырап нурдай чачыңдан kızım Жараткан өзүм эримин төгүп Жүрсүнчү сыйлап башыңдан kızım Жаралган ару сезимден kızım Жалжылдап жанган көзүңдөн kızım Жараткан мага мен бармын деди Жөнөттүк белги өзүңдөн kızım Өзүмө сүртсөм өңүңдү kızım Көдөнгө нуру төгүлдү kızım Кудайым колдоп көтөрүп турчу Күлкүң көп чыгып көңүлдү kızım Жаралган ару сезимден kızım Жалжылдап жанган көзүңдөн kızım Жараткан мага мен бармын дедиң Жөнөттүк белги өзүңдөн kızım Жаралган ару сезимден kızım Жалжылдап жанган көзүңдөн kızım Жараткан мага мен бармын дедиң Жөнөттүк белги өзүңдөн kızım Жаралган ару сезимден kızım Жалжылдап жанган көзүңдөн kızım
жараткан мага мен бармын деди жөнөтүп белги өзүңдүн кызы сезимдин кызы жалжылдап жанган көзүңдүн кызы жараткан мага мен бармын деди жөнөтүп белги өзүңдүн кызы жаралган арук сезимдин кызы жалжылдап жанган көзүңдүн кызы жараткан мага мен бармын деди жөнөтүп белги өзүңдүн кызы жараткан мага мен бармын деди жөнөтүп белги өзүңдүн кызы Жаралдың балам жанымдан, жаралдың тамчы канымдан, секетің болып кетейін, бой тойғын алақаныңдан, секетің болып кетейін, бой тойғын алақаныңдан. Таңдап алам баса да, адамын алға таштаса, жарылып кете жүрөгүм, жығылып кете жаздаса, жарылып кете жүрөгүм, жығылып кете жаздаса. Жашап жүрөмүн балдарың эгер болбосо кызык эмне дүйнөнүн балдарың эгер болбосо кызык эмне дүйнөнүн Бүгүнкү немеде отурабыз. Мына Канбике кызыбыздын урматы менен ошол жерде чогулуп бүгүн несиле? Жентек тоюнда. Ошо кыздын өмүрү узун болсун. Бактылуу өнүп өссүн, бактылуу, ыймандуу, жакшы кыз адам болсун. Дагы ошого тилектешибиз ушу Кудай кааласа ниет кылайлык, эми ушунун дагы ушу турмушка чыгып атканда дагы ушундай коллегалар менен биз дагы ошо мына бүгүнкү коллега дейм да, бүгүнкү ушу жамаат кандай отурса чогуу отурайлык. Ошолорду кабыл кылсын ушу чогуу отурганга. Не дейсем, бүгүнкү тойдун себепкери ушул Канбикенин бүгүн жентек тою, Канбикенин жентек тою менен тууган уруктар бар жогубуз топтолуп отурабыз. Ушул Канбикенин тапкан канайым менен абазга дагы ден соолук, узун өмүр, турмушунда бакубат турмуш, жакшылыктарды каалайбыз. Кызыбыз акыл эстүү, жакшы өзү менен өзү ата энени сыйлаган жакшы кыздардан болсун. Ар дайым
ата энесин эле сыйлаган кыздардан эмес, эл сыймыктанган, биз сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган, кыргызымдын чыгаан кыздардын болушуна биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Баарынын тилегинен улук тилек ошо эненин тилеги дейт, эненин тилегиндей таза тилек менен, жакшы тилек, ой максаттар менен ушул Канбикенин бүгүнкү жентек тоюнда отурабыз. Ушундай тойлордун дагы көп болсун дейбиз. Анан ушул өмүр узун болуп, чоңоюп, Канбикенин неме тоюнда турмушка чыгып аткан кыз uzatуу тоюнда да ушундай боюнча, жапжаш боюнча тууган уруктарыбыз менен күлүп жайнап, жакшы ой менен, жакшы тилектер менен отурабыз. Баарыңыздарга жакшы тилек каалайм. Ушундай алыскы жерлерде, ушундай бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрөбүз. Алдыга койгон ой максаттарыбызга жетейле. Ошол тилектерди каалайм. Эмне дейбиз, ушул жээнибиз абаз тою берип аттыр, жээнтек тою берип. Ошо кичинекей наристесине, ошо наристенин өмүрүн берсин, ден соолугун берсин, ата энесине күйүмдүү жаштардан болсун, өсүбөн ошо кыргыздын алдыңкы кыздарынан болсун, Чокурманжан энебиздей, Урукай апабыздай өмүрүн берсин ошого. Тойдун эсин куттуктайбыз. Ошо бактылуу балалык, дайыма бактылуу болсун. Ушундай дайыма тойлордо жүрө берсин. Ошо. Аваз акабыздын кызына ден соолук, узун өмүр, ата энесин сыйлаган, урматтаган, акылдуу эстүү кыздардан болуп чоңое берсин. Эми максат кылса максаттарына жетсин. Өмүрлүү кыз болуп чоңое берсин. Мына бүгүн жакшылык күн болуп, Аваз досум жентек той кылып тоюнда турабыз. Баягы илгерки ата бабаларыбыз айткандай жакшылык күндөрдө жолук деген сөздүн немеси чын да, ушундай жакшылык күндө чогулуп, Кудай кааласа мына ушу бүгүн жентек той кылып, чогулуп отурабыз. Ушу тойлору тойго улансын досумун, кызынын өмүрүн узун кылсын, ден соолугун, акыл эсин берсин Кудайым. Эми азыр жентек той болуп аткан болсо, кийин чоңойгондон кийинки алдыдагы дагы тойлоруна катышайлы. Кудайым баардыгыбызга ден соолук өмүр берсин. Ушинтип тойлору тойго уланып жүрө берсин. Куттуктайм Аваз досум. Аяш экөөңөр бактылуу болула. Кармашканыңар дагы пышыкталып, алжыган абышка колпайган байбиче болула. Бизди тойго чакыра бергиле, биз келип жүрө берели. Биз дагы чакырабыз, силер дагы келгиле. Дагы бир жолу кызыңардын өмүрүн берсин, ден соолукта болсун. Ошол жакшы дүйнөдөгү эмне жакшы нерселер болсо, баардыгын ушул Аваз, Аяш кызына, баардыгыбызга каалайм. Достор, азыр той башталганын алдында бүгүнкү Канбике наристенин эжеси Самар эжебиздин жанында турабыз. Аны эмесе Самар эже, маанайыңыз кандай тойдон алдын? Аябай жакшы. Жакшы. Коноктор кечикпей келдиби? Эми кечигип келип атышат. Кечигип келип атышат, Канчага деп чакырылган? 6га деп. Азыр канча болду? 9 болуп калды го. 9 болуп калды, 3 саат. Мынакей достор, той ушундай. Албетте салт бузбай кечигип баштайбыз. Мынакей достор, бүгүнкү тойдун ээлери Авазбек байке жана ошондой эле Канайым эжеке менин жанымда турат. Ушул бүгүнкү тойдун ээси Канбикени ушул жарык дүйнөгө алып келген. Аны эмесе сөз кезеги ата энесинде. Келиңиз, келген конокторго, жалпы тууган урукка өзүңүздүн ыраазычылык сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз. Эмне дейбиз, жалпы келген тууган урукка ыраазыбыз, мына дос жары, жалпы эле мына жакын саналаш адамдарга келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмне дейбиз, бүгүнкү ушул кызыбыздын Канбикенин жентек тоюна келгендерге чоң рахмат. Ушул ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми той мына көрүп жаткандай баардыгы маанайлуу болуп атат. Ушу эми сөздү энесине берсек. Куш келипсиздер. Ушу кызым Канбикенин биринчиден ушу кызыма каалайм мен. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, бактылуу кыздардан болсун. Анан башка меймандар да куш келиптир. Бардыгына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Kudayım bergen al deylegen Üyümü ketkis ırıskı kelgen Jıtından senin ay jıtay berim Kanımdan jaralgan kagılam senden Күлгөндө айзың жарык чачкан Көңүлдү көктөй көтөрүп ачкан Эрмегим менин эрке тайым Эр жетип чоңойгон эркелеп тайым Сен берекем балам мен эзилип анан Talpınıp kanatın saktasın Yaratkan sen berekemsin Diregim caşodoğu Öçmösün bakıtın senin Jetelep koldon tay taylasam Tübölük joldan жаңылбай бассаң Термелдиң арча белчегимден Терметкен бөбөктү сен бешигиңден Berikim bağlam men ezilip andan Talpınıp kanatın saktasın Yaratkan sen berikimsin Diregim caşodoğu Ilgari Kırgızlar bir toy başlagandağı je bir konsert başlagandağı kol çapçılı. Assalamu alaikum agayın jurtum amamdı. Asıl sözden aytayın alыстан gelgen salamdı. Kança kılım жарыткан degel olsa Kırgız elim amamdı. Oy çoğu rahmat çota bugün karızı varlar göğürek okşaydı. Kol çapkanlarının koluna gül çıksın, çapmaganlarına çıksın. Mına toyga geldik mi böbe jemiş, moynu uzun, moynu kıskalardan içip oturunguzlar tuğanlar, ayımlar, içpegenler kök çay içingizler. Davlenyanızlar toşlarlat, figüranızlardı moşlarlatıdır. Bir şamda kolçalarla açıp geliyoruz. Assalamu alaikum. Alыс жақын елген қонақтар, Ордолу Москва жеріміздің тау ортасында жарашқан, атына заты жарашқан, сұқтанып бары қарашқан, Олимп кафесінде болып жатқан қызымыз Ханбике Айымдың жентек тойына қош келіпсіздер демекшіміз. Бүгін той туғандар. Тойға келдік бе, қарызы барлар, қарызын ұмытқылар. Кредиті барлар, кредитін ұмытқылар. Анда месе келіңіздер, бұл жаққа шақырғанда, той иелерін шақырғанда, болушынша күшімізбенен қол шаптырып шақырып оларыз. Келіштік анда месе, бұл жаққа шақырайын. Жездем Авазбек жана Қанайым еже той иелеріне бір дүркірете қол шаптырып тос оламыздар. Келіңіздер. Жезде еже илайымеле бақытлы болыңыздар. Жентек тойдан көңүнү өткөрөйлү. Бешик тойдан 5 рет өткөрөйлү. Жентек тойдан 7 рет өткөрөйлү. Илжем не болду ыйлап атасыз? Сүйүнүчтүн белгиси. Сүйүнүчтүн белгиси. Илайым эле анда эмесе бактылуу болуп, мындай балалуу чакаладан көп болуп, илайым эле жетелешип жездем менен 60га барыңыз. 60-тан жетелешип 70-ге өтүңүздөр. Секирип 80-ге барганда, Канайым эже 90-га барганда эгиз уул тара бериңиз.
Birini akay koyunuz, ikisini takay koyunuz. Ortasına kaymak koyunuz. Kaymak talaşıp uruşup kesse, cezze ökönten iki jaka çeçesinden baylap koyunuz. Basılı olunuzlar dep bir katlı kol çalılar. Gelinizler anlamasa sözün gezegini cezzem Avazbek'e vereyim ha cezze. Bir şeker ağzınızda bir söylep ketiniz. Ne deyiz? Жалпы туған урок, досша, ошнап қойған дегендер. Бүгінгі ушу Хамеке қызының жентек тоймаларға қош келіпсіздер. Ушу келгеніңіздерге чоң разылық білдіреміз. Кичине кемшіліктер болса кешіресіздер. Енді бүгінгі тойды ушу көңілдегідей өткізіп, чоң рахмат. Қош келіпсіздер. Шу келгеніңіздерге чоң рахмат. Тынчылык болсын баарыңыздарға. Жетишпеген нерсеңердин баардыгын берсин сураган Кудайым. Бактылык. Келиңиздер жезде эже, онда эмесе кош жылдыз болуп жана бериңиздер. Сиздерге куттуу орундардан орун ала бериңиздер деп туруп бир. Туугандар, анда эмесе бул жака чакырайын. Дайым өзі концертті дағы, тойды дағы дуэт алып барам. Өзімдің инем Немат деген инемді бір қатты қол çalar, мен тосып алыңыздар, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, урматтуу. Жалпы бүгінгі тойға келген аталар, апалар, ағалар, эжелер, жалпы келген қонақтар, дағы бір рет қош келіпсіздер. Шаңды бір қол шығарып қоялым. Мынакей достар, азыр тойдың башында bir elдің маңайын жашылап bir көтеріп албайлы текшеріп. Сөй ел қаншалық қол жапса, қаншалық шаңды ұрса, біз де ошонча ачылып, чачылып алып барабыз дегенде. Аны бесе қандай қылып бөлөбүз? Екі командаға бөліп алалы. Салт қалқанға айланғандайлы екіге бөліп алалы. Оң тарап, сол тарап қылып. Бұл менің тушымда отырған ежелер. О еже. Ушул команда сиздер ортодон бөлүнөбүз. Берги кызыл көйлөкчө эже сол тарапка кошулат. Ал эми чачы короткий эже оң тарапка кошулат. Келиштик, сүйлөштүкпү? Так, азыр командага ат коюп алалы. Менин командамдын аты Сулуулар болсун. Келишебизби? Кол чаап коебуз Сулуулар командасы. Акырын кол чаабыз. Акырын. Аз баштайлык. Ал эми менин командамдын карасам чото сулууларда билер алып алдыңар. Менин командамдын аты Душасы Сулуулар. Чаппай тургула, азыр алардын жүрөгү түшүп, анан чаптырам өзүмө. Анда мен баштайын, азыр Сулуулар командасы мен жакта өтүп. Мына красавица, сулуу, узун чачтуу кара каштуу кыздар көп экен. Аны месе жалпыбыз биргеликте бир команда болуп, бир күч болуп, ушунчалык каттуу кыйкырып, ушунчалык каттуу кол чабалы, мына душачы тазалардын кийген майкасы өзүнө чоң келип калсын. Даярбызбы? Аны месе сол тарапынан ол эже даярсыз, Аны месе 1-2 менин оң тарабымдагы сулуу красавчик Ханбикенин туугандары барбызбы? Рахмат. Сенин командаң гол чабып атканда менин командам ичинен деп коет да, гол чабышты азыр көрсөтөт. Азыр менин командам гол чапкыла дегендечи ушунчалык чабабыз айында ордубуздан турабыз, чачыбызды жуушунча божуп туруп акырабыз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе менин командамдан гүй чемпионлор эс алат, жалган красавчик байкелер экен. Гүй чемпион, мын чемпионлор эс алат. Келиңиздер, анда эмесе кыргыздын билек күчтүү жигиттери, кыргыздын фигурасы 90-60-90 Душасы сулуу командасы барбызбы? Макул, азыр мындай кылалы. Урматтуу туугандар, азыр мен бир нече сөздөрдү айтам, бир нече суроолор. Эгер менин сөзүм туура болсо, жалпыбыз кол чаап жооп беребиз. Сиздерден кол чаап гана жооп бересиздер. Аны эмесе кеттик, кут коюп угуп турабыз. Биз кыргыздар дүйнөдө биринчи орунда турабыз акылдуулук боюнча. Эгер сөзүм туура болсо, кол чаап коесуздар.
Акылдуулар эми ачылып атат. Биз кыргыздар дүйнөдө биринчи орунда турабыз эт жеш боюнча. Биз кыргыздар дүйнөдө биринчи орунда турабыз аш жеш боюнча. Биз кыргыздар дүйнөдө биринчи орунда турабыз таза шайлоо өткөрүш боюнча. Рахмат. Биз кыргыздар дүйнөдө биринчи орунда турабыз кол чабуулар боюнча. Кол чабуулар кайда? Азаматсыздар, рахмат. Келиңиздер, анда сөз кезегин берип. Келиңиздер, ана эмесе сөздүн кезегин берели. Бүгүнкү Авазбек байкебиз тараптан келген Улук ага жана Абдымалик байке баштаган жамаат ушул жерде болсоңуздар, келиңиздер, сөз кезегин чакырып кетебиз. Söz kederi sizlerde. Uluk Bayke, Abdülmalik Bayke, gelinize. Assalamu alaikum, урматтуу кеченин коноктору. Бүгүнкү мына Аваз бажа менен жана Канайым балзанын сулуу болгон хан бийкенин кечесине отурабыз. Эмне жентек тоюнда. Эмне дейбиз эми биз? Буга ушул кызга узун өмүр тилейбиз, бакыт таалай. Ушуну тапкан ушу бажа менен балзымын дагы өмүр узун болуп, дагы ушул ошогон балдардан көрсүн. Дагы не демекпиз, эми ушу эми дүйнөдөгү бакыт бардыгын каалайм ошол кызга. Кыргыздын жакшы чыган кыздарынан болсун. Бүгүнкү тойдун куш келипсиңер, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бүгүнкү тойдун себепкери Канбийкенин жентек тоюна куш келипсиздер дейбиз. Ушуну тапкан Аваз менен Канайым бактылуу болгула. Бул биринчиси болсун. Будан башка дагы көп балдарды, көп кыздарды, көп уулдарды тапкыла. Иши кылса бактылуу болгула. Канбийкенин өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дагы эмне дейбиз, ушул немелерде жакшы нерселерди бүт силер сыймыктанган, силердин болгон акылдуу, эстүү кыздардан болсун. Каникейдей ушундай акылдуу, сабырдуу, ууз чебер болсун. Курманжандай сабырдуу, эстүү, акылдуу кыздардан болсун. Баардыгы жакшы нерселерден болсун. Биздин тилегенибиз эненин тилегиндей таза тилектерден тилегибиз таза. Assalamu alaikum. Туғандар, қош келіпсіздер. Ушу жыйынтек тойға Аваз менен Канайым экөөнүн бешик бөөсү бек болсун биринчиден. Ушу Канбийке кыздын өмүрү узун болсун. Кыргыздын астыңкы кыздарынан болсун. Ушул Канбийкени тапкан Аваз менен келин баланда өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Аркасынан дагы балдар келе берсин. Кийинкилер уул болуп, кыз болуп өмүрүн берсин укам ушу. Ар дайым бактылуу болгула. Колуңардан даристе түшпөсүн ар дайым. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жентек тойдун коноктору Аваз, Канайым, Канбийкенин өмүрүн берсин, бешик оңор бек болсун ар дайым.
Bunun arkasında uğullar, kızlar uap çuap kele versin. Şuna jenteklerdi көп belgile. Şu kutuktayız. Bugünkü şu lavaz menen kanayımdın taamdарын жақсы taam tatып, şirinliklerden oslayıp, жақсы oturup kettiğinizlerdi kağılarım. Rahmet. Nereyiz? Havas және бүгінгі Ханбикенің келтек тойы мәрегі. Bir kızın azır ayıp geçti, çıkan kızlardan bolup çoğmaya versin, ömür uzun olsun, kolu жеңил olsun deyip arkasında köpürgen uğur kızlar deyiştik besine. Көңілді өтсін тойы. Рахмат. Бүтті оқшайды. Атайын ыр жаттап келгендер бар ба? Мен сүйлөшүм керек деген. Жоқ, барыбыз қошылабыз, жақсы. Біз дағы жақсы белектерге қошылабыз. Келіңіздер, анда білсе, белектер болса белектерді тапсырамыз. Қалғаныңызға рұқсат орындықтарға отын жасаңыздар болады. Рахмат. Келіңіздер, сіз мен оң жағыма тұрыңыз, сіз сол жағында. Урматтуу туғандар, барыбыз көңіл бұрабыз, бүгінгі той иелерін қарайбыз. Азыр егер кимде-ким эмки жылы ушул Авазбек байкебиз менен Канайым эже балалуу болсун десеңиздер, Авазбек байкенин тушуна келебиз. Турабыз азыр. Ал эми эмки жылы буйрса Канайым эже менен Авазбекке кыздуу болсун десеңиздер, Канайым эженин тушуна келебиз. Ал эми эмки жылы Кудайым буйруп Авазбек байке менен Канайым эже эгиз уулуу, эгиз кыздуу болсун десеңиздер, менин катарыма келебиз. Келди, барыбыз катышабыз. Эгер той ээлерин сыйбасак, барыбыз ушул ойго катышып беребиз. Албетте белектер бар. Кеттик, музыка, маэстро менин катарыма, эгиздер менин катарыма. Уулуу болсун дегендер Авазбек менин катарына, кыздуу болсун дегендер Канайым эженин катарына. Кеттик, бар бийлектер ачабыз. Жаштар, кыздар. Турабыз. Андан кийин тамактанабыз. Той ээлерин сыйласаңыздар, келиңиздер. Ана той ээлерин сыйлагандар, азаматсыздар, барыбыз катышабыз. Эгиз балалуу, уулуу, кыздуу. Барыбыз тердик пе? Кайсыл команда, кайсыл узун болду? Эгиздер же уулуу болсунбу? Эгиздер уулуу болсун деп. Албетте достор, баары бул Кудайдын айтканы болот дейт. Кудайдын буйруганы болот дейт. Буйрса уулуу болсо дагы, кыздуу болсо да, эгиз болсо да Кудай берсин деп тилейли. Аны билсе ушул жерден баарыбыз катарды билбай туруп, бийлейбиз туугандар. Сиздер үчүн жагымдуу музыка. Кеттик. Бийлейбиз сиздер үчүн аттырак. Жалпы келген туугандар артыңыздан отуруп бирге чакырып кетебиз. Сиге. Хоп. Say.
geçelim. Koş kulak önleri ve körbüz, konuşup biraz sadeceğim. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Atmay gökyüzüne gece, ağırdan gülleri bir gece. Aldın başka gittin sen, alıstan kayrılıp gel gece. Aldın başka gittin sen, alıstan kayrılıp gel gece. Azapla baktın bayradan, armansız çaş oldu barbadan. Çoğaltın gündürde yestedim, ne dersin yoktun kaygadan. Çoğaltın gündürde yestedim, ne dersin yoktun kaygadan. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Balbıldak gözlerim kara, basçın yürek kayca. Baktığı olur hoş sevim, balanın aksın babana. Baktığı olur hoş sevim, balanın aksın babana. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Рахмат туугандар, видеоландабыз сиздер үчүн экинчи музыка келсе. Жеңилер нурбатса, бийлейбиз. Жүрөсүм кыргыз элин салтанаттуу тоюн баштады. Бары карашып, жолу жарашып, босогону жаңы жине баштады. Жүрөк кучанып, жаштар
Рахмат бийлегендер үчүн. Келиңиздер ордуктарын орун алалы. Себеби дегенде азыр бүгүнкү Алим кафенин атынан дастарханга даамдуу тамактар тартылууда. Тамагыңыздар таттуу болсун. Келиңиздер тамагыңыздар таттуу болсун. Тоюбузду экинчи бөлүккө өтсөк, сиздерден бир катуу болжаңыздар менен. Cezze 5 toyumuzlar 5 ret bolsun, jentek toyumuzlar 7 ret bolsun. Sünnet toyumuzlar 8 ret bolsun. Cezzem ökümörün ortamordan ne olat ol bizge 8 ret bolsun. Ana cumuşumuzdan arjılı dekret bolsun. Dekret bolup durup daimli uşunay toyda жүрөйлөр. Келиңиздер туғандар, кыскача конкурс алаңына чакырам. Konкурс алаңына мен қатынымнан қорықпаймын деген байкелерден 4 мырза керек, бар ба? Таға жұрт, ата жұрт дегендерден. Konкурс алаңына. Ушул биринчи ұсталдан байкелер. Bir мырза, мен аялымнан қорықпаймын деген чыныгы мырза, патриот жигиттерден. Çoda уже отун байырлар алынбаган окшойт байрактарды, а? Барбы конкурс алаңына? Биринчи столдон. Конкурс алаңына биринчи орунга Москванын центринден 2 комнаталы үй. Бирок 1-2 saat калган сокус ойлоп алгыла. Биринчи стол, экинчи столдан келиңиз, дөкү байке. Келиңиз конкурс алаңына чакырам. Чыныгы коркот окшойсуз ага. Келиңиз эми. Дөкү мырза. Канат байке. Касым мырза. Конкурс алаңына келиңиз. Мен бул тойду сынаганы келдим дегендер эркектер отура бериңиздер. Мен бул тойго активдүү катышам дегендер чыгыңыздар, келиңиздер. Тага журт, ата журт дегендей. Жок, келиңиз эми. Үйдө батыр жода жок дебей келиңиз, басыңыз эми, оерде отуруп сүйлөй бербей, басыңыз. Микрофонум кыска болуп, болсо өзү менен суу. Кана эже баякка жүрөт. Cezemle kanayacağım bir minutke gelip koysanız. Konkurs alanlar. Oldu cezem geleden. Ceze. Hazır bu жерде bağır жоғы sizdi uğadı. Oşağı bu stoldan bu çıksın da 4 ayın 4 mırzada çakır veriniz. Sizin tuğanlarınızın eko, bizim tuğanlardan eko değil mi? Yo, ekekiden. Özünüzün tuğanlarınızdan ekolar. O açık bir dakika. Gelek de ya, adalar gelek de. Tamam, kayıtları cüz kaldı. Sen beri gel. Şimdi beri gel. Yan kızımız da da. Gel, beraber. Tamam, sen de gel. Evet, var. Gel, gel. Çok rahmet heyecanmenen cezze orunduklardan orun alabilsek bulat. Çıkart herkesler vay. Nazlı nasıllar? Geliniz Mırza.
Bizim Kırgız'ın patriot çınığı ayağından korkmayın degen mırzalarga bir katlı kol çalar tuğanlar. Oyunun şartı oңой эле. Gel Kasım. Ne det? Konkursun ayağına çayın katış verende söz veresiz. Söz ver. Ama çıkan he? Ayka bayka. Çekemen korkmaz bıçada. Söz veresiz. Var joğu ver ona. Geliz uza. Mikrofonu jetmeden ondayrak. Siz dağı söz veresiz. Veririz. Бар жоғының сөзін алып алды, қойонды қамыш өлтіреді, еркекті ләуіз өлтіреді дейді. Еме мырзалар, сіздерге 10 еле секунд уақыт берем, жаныңызға бірден айым алып шығасыздар. Музыка жағып тұрсын, 10 еле секунд, кет деген біздер. Бірден айым. Тоғыз, 8, 7, 6, Everybody's on Beş, dört, üç, iki, bir, stop. Çok rahmat. Emi ayımlar, çılık ayımlar, montöz, mırzalar ordudan cıvayın. Sizlerge özü oyun, sizlerdeki mırzalar jönüp çıkıp aldım. Ordudan cıvay turat, sizlerge 20 sekund vaqt berет. Bugünkü keçenin krasavçı jigitlerini bugünkü keçenin en sulu ayınlarına aylandıramiz. Oğuzunda pomada, başında jolup, kolunda sumka söz boş gerek. Qancha ayımga okşasa oşoncha жақсы. Get deganimiz 20 sekund vaqt. Ortamiz. Ladies and gents, it's Mr. Vegas, DJ Antoine. My name is MC Yanko, baby. We're gonna rock the building tonight. Başında jolup, oğuzunda pomada tuş, nesi de soy geçsin gerek yok. 15. Üstünde kurtkalar mı olur? 6. 12. Salın. Manali, balık. Kaç ayın olsa oşanca жақсы. 5, 4, 3, Mr. Rodriguez, DJ Antoine. 2, My name is MC Yanko, baby. Stop. Siz kız bolganda жаман аламат kız болмай келсе. Келиңиздер айымдар буяка чыгып алабыз. Чыныгы айымдар. Сиздер айым болбойсуздар, буяка болуп айымдар. Келиңиздер местоңуздарга аркага жылып алабыз. Уже айымга айландык да. Буяка өтүп алабыз, биздин жардам берген айымдар бул жака. Эми таанышабыз. О, чекедеги мырза, сиз Өзбекстандан эмессиңизби? Таанышабыз, кайсыл жерден болосуз? Оштон. Оштун сулуусу. Atınız Ay sulu ayıma bir katlı kol çağlar olsun. Oğuştun sulusu. İkinci ayımız Jalavat'ın sulusu. Nürgül ayıma bir katlı kol çağlar olsun.
Siz Narın'dan geldiniz. Narın'ın sulusu Aygül ayıma bir katlı kolçalar olsun. Keyinki ayımız Özbekistan'ın sulusu Sattı ayıma bir katlı kolçalar olsun. Oyunun şartı mınday. Sizlerge muzika veremiz. Oşol mimikadan biraz televizorda görüp turubuz, moda görüyoruz. Bu yaktan poxotkalarda boluşunca aylanıp turup bayra gelip turabız. Modаны başlasak, Mırza sizden başlayız. Oştur sulusu. Oştur sulusu modaga çıkıp barabız bir aylanıp katırız. Get gene muzika çağırıp tursun. Bol çağırıp turabız onda. Ne olsa da Jaş'ta Wolf var. Giyin kayımız, get gelirsin, Narın'ın sulusu. Evet, siz bunday ayın bolsanız sizi eğer olmaydı da basmanınızı görmeli. Giyin kayımız, Özbekistan'ın sulusu. Siz kız bolğanda 18'ge çıkmayla erge tüygelmekse. Emi sizler kafeden çıktınızlar, sizlerde oş bala kaçtı. Emi gelinin obrazını jaratabız. Muzika jağıra, eşik şıpırıp barabızдағы, o şol жерде asıl ekem turат, o şol qaynatаңар болот, 3 жолу салам салабыздар, кайтабыз. Eşke su sevip barabız. Kettiген emесе, чечип коёрсеңиз да болот. Sizge, kalganlar iyi turat, kalganlar жашыбыз чоң экен, gelinin obrazı menen. Birinci ayımız, kol çağlar olsun, çıkart durak. Get yanımıza. Burayı cevabası, taşı gedim oğlunay var. Salam salamız, düş yolu, kaynatamızlar. Burayı cevabası, burayı cevabası. Keyinki gelinin obrazı menen. Çalatı sulusu. Siz bunda gelin olsanız güyöңүз ertesine cüktüğünüzü başı uyuңuzga barıp koymak. Haltıra da. Dinkayımız. Get yanımıza. Eşik şıpıra unutup aldık. Narından sulusu. Dinkayımız. Özbekistan'ın sulusu. Alırsan kaçırıp gelin kuldalık taraf. Biri namazına karap. Ey gelin gelin bir geceden beri. Büyüğümün buna bende ergenliğim. Esen beni durasın, korunu süpürasın. Bilsin gelin kalarga bir katlı kol çağlar olsun tuğanlar. Muna екі stol mine kol çapmayız da çeştinger üstler. Je arzınları köptü. Anlamese mırzalarga 20 sekund vakit veriyoruz. Aradan 9 ay öttü. İçine kurtka tıkağız bu sırça 9 aylık boyunda var. Get yanımıza 10 sekund vakit. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sizlike egiz okşaydı aşağıda. Siz 7 aylığını özü 7 aylığı var eken. Gelin zamanda mesela güyömüzler kamayın tarafına ketken. Sizler bozarga ketip oturup
Жолда, онда айланасыздар болушунча боюнда бар, аялдын образын көрсөтүп, ушул жерге жетип келесиздер дагы, толбоңуздар бармап, микрофонду берем, төрөйсүздөр эми. Звуктар менен, музыка сырабы. Анда эмесе биринчи мырзабыз кеттик анда эмесе. Орыстың сұлысы, айланып келіп, бойында бар айыл менен. Кеткен жоқ, музыка жағып тұрсын. Ушул жерге отырып алып көресіз, микрофонду беремін. Gelinin obrazı жараттыңыз. Болчалар! Балаңызды қарап отырыңыз. Кейкіміз, жалақтың сұлысы, бойында бар аялдық образы менен басамыз. Oyundan çektiğiniz yeniz bir belekleriniz, kişilik belekten Mırzağımız 4. orun, gol çağlar menen, orunlukların orun alsak bulat. Giyikayımız, Özbekistan'ın solusu sattayın o gol çağlar menen. Muzika canı dursa, gettiğinimizde. Çok rahmat. Bizim törebe kaldınız mı? Karman mı babanız? Babanızlar öyle ıylak. Emi uşunu aday aytı uğtatasız. Sizden başlayın. Paka aldı da birinci orunu sizge öyle tokşayım. Siz get otasız. Get diyen ömse. Bu teki bayka günler monda gettasın. Emi buna rişay. Get diyen ömse. Ande böbür. Olmaz ya böbür. Ananın kötüyen mi dışına mı dışına? Gol çağlar! Özbekistan solusu gelinize bir söz vergen bize. Bilesiz de konkursun ayına şeyin kaçırılır. Ben söz vergen. Ayta boyun aytın başında. Хорошо. Bunlar biz köp vaqt bermedim. Bolğonda 10 ile sekund, 10 ile minuta vaqt verdim. Ayaldın obrazını jaratıp gördük. Tuğanlar biz erkekler köpçülüğüz var жоғыз demeymin. Köpçülüğüz barabız. Özü ağaçlandı, je dostlarına beşirekadan barabız da ayalız uyda oqtayotgan bolot. Kursak tok bolsa ayalız çagarıp alıp, o tamak astıp tamak kelgen bolsa tevetdagi tamaktan ne gene tamakты şaşı öret, je başkarlar oşon üçün ayaldın boluş oңой eкен, кыйын бекен. Oңой eкен? Çaptan oqsayt. Kıyın, bирок ошо bakkamın. Келіңіз, мырза. Sizden de сұрап өтейін, аял болуш оңай екен, қиын екен? Аял болуш, ол өтө қиын нәрсе. Бұл адам баласының аялы жоқ. Жашоо елестетіп болбойт. Ошон үчүн аял заты бар болсун бир катты кол чаап коелу. Бизде мискиндик болсун. Эми 3-чү орун, 4-чү орун кылып берейин. 3-чү орун Касым мырза. Келиңиz. 2-nji orun Özbekistan'ın sulusu. 1-nji orun özgöçe bir katı bolça vermeydi. Konkursun ayağına şey kaçıp verdi şumuza. Gelingizler ona mesela bulcağa çakırayım. Dinara Ece Emil Hakem başlagan cemaat kelsengizler. Altınday bolğan işlekelerinizdi mikrofonga çasırıp ötsöңүздөр. Gelingizler.